Otvorio pekaru naš gospodin Zeka, sa suprugom svojom pravi hleba meka. I zajčići mali pomažu i mese, kad god se u pekari i oni zadese. Hteo je naš Zeka kupus da prodaje, ali pojedu baš sve, za kupce ne ostaje. Otvorio pekaru naš gospodin Zeka, sa suprugom svojom pravi hleba meka. I zajčići mali pomažu i mese, kad god se u pekari i oni zadese. I oni zadese.